الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. بارك الله فيكم. سؤال آمده است که یک مرد آیا می تواند که با خواهر همسرش تنها به تنها در یک جا بایستد و صحبتی با اون داشته باشد؟ سبحان الله. البته این حرام است. خواهر زن برای مرد یا بگیم یزنه یا پاچو برای یک زن، البته این محرم است. یک مرد با خواهر زنش، با قنسنگلش در یک جا نشستن و صحبت کردن، این حرام است. در سؤال آمده است که گویا یک مرد خواست است به زنش خیانت بکند با خواهر زنش، یعنی به خواهر زنش سبحان الله سخنهای بیجا دست درازی ها کرده است. البته این سبحان الله یکی از بزرگترین گناه است. نه فقط به خواهر زن، به یک زنی بیگانه دست درازی کردن، به وی سخنهای بیجا گفتن، سبحان الله به وی کنایه ها گفتن و به سوی فحش رفتن، تنها ایستادن، این گناه است و به خواهر زن این کار را انجام دادن باز گناهش سخت‌تر است. هر کسی که این عمل را انجام می‌دهد باید بداند که به خطری بزرگ گرفتار شده و سبحان الله عاقبتش وزنین است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان میگه ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیکی نشوید، یعنی با زن تنها به تنها با یک زنی بیگانه نایستید، به او سخن‌های فحشا یا سخن‌های شهوت آمیز یا سخن‌های دیگر حرام را بیان نکنید، چی برسد به خواهر زن. هر مردی که به خواهر زنش میخواهد دسترازی بکند، این یک دیوس است، این یک جاهلی به نهایت انسان خطرناک است، این وحشی است. سبحان الله. این چنین انسان باید زود توبه بکند و از غضب الله خودش را دور بگیرد. والعیاذ بالله. بله، امروز وقتی که مردم از دین دور می شوند باز همون مثل یهود و نصارا و مشرکین و کفار می گردند. در نزد مشرکین فرق ندارد، به خواهر زنش زنا میکند، به مادرش زنا میکند، به خواهر خودش زنا میکند، فرق ندارد. یگانه چیزی که ما را از این فحشا نگه می‌دارد اسلام است. وقتی که انسان از اسلام دور شد، از عقیده دور شد، اعوذ بالله، اله اون، معبود اون، رب اون شهوتش می شود و شهوتش انسان را اداره میکند و به گوجای خست میبرد. پس این یک شرمندگی است، این یک بدبختی است. توبه بکند و به سوی الله بازگردد. ببینید این خیانتش وزین است. و باز سوال شده است عیناً همین انسان موسیقی هم گوش میکرده است، موسیقی های یعنی بی معنا و گوش کردن کلیپ هایی که یعنی اعوذ بالله، موسیقی حرام است. الله سبحانه و تعالی در سوره لقمان 6 حرام کرده است و من الناس ما یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. بعضی از مردم لهو الحدیث، سخنهای بیهوده را میخرند تا که مردم را گمراه بکنند. لهو الحدیث را ابن عباس و دیگر از صحابان گفتن این موسیقی است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حرام اعلان کردن موسیقی را. معازف حرام است، به اتفاق علما، به اجماع علما حرام است. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگویند موسیقی به انسان نفاق را به وجود می آورد، چگونه که اگر باران بارد و از زمین کبودی ها بیرون شود، این سبزوات ها سبز بکنند، این چنین وقتی که انسان موسیقی گوش میکند در درون دل انسان نفاق به وجود می آید. پس هر کسی که موسیقی را زیاد گوش میکند همان قدر نفاقش زیاد می شود و عاقبتش حتی به کفر هم می رود. پس این موسیقی گوش کنیش دلالت میکند که دست درازی به خواهر زنش کرده است. اعوذ بالله. این هم بدبختی موسیقی است. رفیقای بد دارد، با همین انسان رفیقای بد دارد، به منافقان و مرتدان و مشرکان دوستی میکند. این دلالت میکند که توحید ندارد. باید دانید که بسیار انسان ها را به دوزخ و به جهنم دوستش میبرد. از همین جهت الله سبحانه و تعالی ذکر میکند و میگوید
баъзе аз инсонҳое ки ба дузах медоранд нола карда нидо мекарданд ки ҳайҳат ҳайҳат я лайтани лам аттахид фуланан халила, эй ҳайҳот барои мо, эй кош ман фалон инсонро ба худам дӯст намегирифтам ки маро ба дузах даровард. баъзе инсонҳо як дӯста ба худаш интихоб мекунад, ба воситаи дӯсташ баъд ба ҷаҳаннам меравад. дӯсти кофир, дӯсти мунофиқ, дӯсти муртад, дӯсти мушрик инсона ба ҷаҳаннам мебарад, инсона шаҳватзада мекунад, инсона мусиқӣ гӯшкун мекунад, инсона гумроҳ мекунад. аз ҳамин ҷиҳат инсони муваҳҳид бояд ба муваҳҳид дӯст бошад, аз аҳли бидъат, аз аҳли ширк дур бошад. субҳаналлоҳ. аз ҳамин ҷиҳат расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд алмаръу маъан ман аҳаб, инсон бо ҳамроҳии ҳамон касе мегарад ки дӯст медорад. вақте ки инсон тавҳид надорад, ақида надорад, гумроҳ асту ҷоҳил аст, ба инсонҳои мушрик, ба инсонҳои бадбахт, ба инсонҳои аҳли бидъат дӯстӣ мекунад ва донад ки дар рӯзи қиёмат ҳам бо ҳамроҳии ҳамонҳо мехезад, бо ҳамроҳии ҳамонҳо ҷаҳаннам мерад. валъиязу биллаҳ. пас ин тамоми сифатҳои бадира дорад. ба занҳои бегона суханҳои фаҳшо мезанад. валъиязу биллаҳ. боз зани худро таъна мезанад, мегӯяд ки ин хона аз они ман аст, пули мол аз они ман аст, ту ҳеҷ касе нестӣ гӯё. бубинед ки аз ҳама сифатҳои бадтаринро ин як инсон ҷамъ кардааст. зани покизаи худашро ки пок аст, аллоҳ барои ин мард ҳалол қарор додааст. зани собира аст, зани солиҳа аст, аз ин зан фарзанд дорад, тарк мекунад, занашро таъна мезанад, мусиқӣ гӯш мекунад, ба занҳои бегона фаҳшогӯӣ мекунад, ба хоҳари занаш дастдарозӣ мекунад, рафиқош бад аст. валъиязу биллаҳ. инчунин инсон агар дар ҳамин ҳолат тавба накарда вафот кунад, бениҳоят ба азоби сахти аллоҳ гирифтор мешавад. сабаби ҳамаи ҳамин бадбахтӣ ин шаҳват аст ва сабаби шаҳват ин ҷаҳолат аст, ин бетавҳидӣ аст. вақте ки муваҳҳид нест, вақте ки тавҳида наомӯхт, оқибаташ анами шаҳватзадагӣ аст. шаҳват контролаш мекунад, баъд аз ин мусиқӣ гӯш мекунад, баъд аз ин ба занҳои бегона меравад. ҳар касе ки ба зани бегона дастдарозӣ мекунаду зино мекунад, донад ки ба зани худаш ҳам касе шояд зино бикунад. агар занаш солиҳа бошанд, иншоаллоҳ ба занаш касе зино накунад, лекин фарзанд дорад, духтар дорад. ҳар коре ки ба духтарони мардум кардӣ, ба духтари худат ҳам рӯзе аъуду биллаҳ наояд. пас қадри зани солиҳаи худатро дон. пеш аз ин ки аллоҳ туро аз ҳамин неъматҳо дур мекунад, пеш аз ин ки марг ба суроғат меояд, тавба бикун ва аз ин ҷаҳолат, аз ин бадбахтӣ дур бишав. наҷоти инчунин ҷавони гумроҳ гашта, шаҳватзада, харобшуда, бандаи шайтон, наҷоташ тавба кардан аст, ба сӯи аллоҳ бозгаштан аст, гӯш кардани дарсҳои тавҳидӣ аст, муваҳҳид шудан аст ва қадри зани худаша донистану аз зани худаш алҳамдулиллаҳ ба дигар занҳо нарафтан аст, ба зани худаш наздик шудан аст. аз аллоҳ дуо бояд бикунад ки аллоҳ субҳанаҳу ва таъала зани ҳалолашро ба худаш наздик бикунад ва тарк кардани ин гуноҳҳо аст. аз мусиқӣ сар карда то дӯстҳои бад. агар ин корро накард, субҳаналлоҳ, дар хатари бузург аст. шояд ки ин сабаби балоҳои бузурге ба сараш биёяд. баракаллоҳу фикум. ва